yabo. I-Chiefs inabadlali aba-right, so abanganikezwa ithuba, and njengamanje sisesikhundleni sokuthi bafuna ukubadilisa abo-George Mahlobo, abo-Samukelo Zwane, abo-Mduduzi Mdantsane, abo-Botsana, abadlali labo ongathi ubafaka egroundini ubanikeza ucoach wangampela, bangafika bekukhochela i-team ikunikeza ama-good results. Kodwa ngokuthi abadlali bafike kabi esikhathini esibi sokushintshashintshwa ko-coach, ingakho i-Chiefs ingenayo i-combination yabadlali. I-Chiefs ayinawo umuntu odlala 11, ayinawo umuntu odlala 7, ama-winger aphakele i-striker. Ithola i-striker right ubona ngazi ukuthi ziyabheda, ingoba no-coach abafikayo abanayo lento yokucoacha ukuthi i-team kumele idlale kanjani. Yabona nje abo-Samukelo Zwane, abo-Mduduzi, abo-Botsana, quality yabadlali laba ngabe i-team yabasebenzi.